Fashion fungo kabang watui na war phaimani bagai jungjala kalaijak dili kabang ma thairogo tui kuplung angmani mangfli kusai phageti fashalo baika Indira Gandhi International Airport ni Terminal 1 ni nukhung opati mungo bebe khorok dok borok sago dukhuman ka hni kok tuma saiman ka borok jotona tabu sakam nogo sak naikul rijagai tokmani phiaba tabu hinke khoroksani langma ari ka hni kok tuma saiman kha terminal ganawa kabang ma gari na basajak tokmani nukhung bai kalaimani bagai kabang ma khoti ka hni saiman kha kok tuma saiman ka apati mung patika fashion fungo damba eba 5 am ni jarabo patimu ungmani logi logi no rescue khlaina bagai team thangka bebagai kaitam fire engine a jarabo patimu thayo thagoi sogokya khorjatai klayo thangla su khlainai borok gabang ungmani bagai no 2019 bishu airport ni terminal 1 no te kahamke samna bagai samung chenge rijakmani yagulo covid paimani bagai talchichuku jara rugai muthagjak tongmani or terminal sramjakmani samungra aboni ulo 30 October 2023 bishuwa haino hai lukuroni bagai phiogo rijakmani or terminal o joto shepsab rijakha lukuroni bagai phiaba tabo hinka so kotorpati mungpati thangka aboni bagai ne tabo kendroni air transport montri Sri Kinjarapu Brahman Naidu Shaka Indira Gandhi International Airport ni Terminal 1 o nukhung bai klaimani pati monotoibo kahamke naikul mung khlai tongo hnei obo hai pati muni bagai ne tabo airport o dipor damni jora joto take off landing rokno muthagai tonwi rijaknai Bureau report Kokhoran